Lele, pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajkai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Kasurkar kalau siulut iki jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor. Darbal chnong Wapungskur ne de pha wan penche ko yo uwi ura tho comment ha khobor wa pemi ka chnong ha Wyrta hei to wa ilai panyo ye sango yo deputy chief minister of president tinsong wa ra panyo yo ko paisa yo panchna yo srok chnong ini comment to ura tho ro jan ki rang klem wa na Wapung chnong ha Facebook page Wyrta hei wa emi kyntien ki wa kta es na ko chnong Wapungskur kamten ai liang jan ki de wan wa khamat di bor panai chnong ko Wapungskur yo panche ya wa ro ki wa chong chnong ye wa tho ro comment baklau kamte depan map una warok ki bachang chnong ko Wapungskur kamju warok ki yo yo comment u ne ba man ko hoy depan map ule de ong wai wa tho u to i wala like we man comment kul mari e social media krem na tip yi we ini da po ko chai e to nga jan ki jan klem bachang cha haga chnong Wapung ta ne da wan hoy ne akmat nung ba ni jing char yang ge dor bar chnong Wapungskur wan pchio chapi waro kinong chnong Wapungskur ya to kelam bakla komen bakla haga tu ga pos ko ada pelai pihak Wyrta ko da kuble pihak sarkar ya to skim yang chnong tau tengah ada kelam bakla da lai yo tadawan no hini akmat yang ki heba bicaranya depan map waro ya pi kinong chnong Wapungskur kamjo ya waro lang pai bayu ya tu gi comments ko wa kalamo ki wang tho han baya untuk ko wa hoy daman no da poi cho bakala tapan ma bahini waro lang ya ka dorbar chnong Wapungskur he ya to i tin kalam i comments yang ha post wa dalai to gam ju le pat ole ya gilok jor le wam hoy baya u ya comments kelumar ga spot social media ya kan ni sengi menda comment kelumar ga kelem da tip inu le poi ga chai jing e ga ma poi nga te jing klam bakla yang nga man kyntien wa tho wa big akstat big ipap waro poi cha phi teleling nga pan map waro lang inong chnong kamju ya ge bapai wayu ni ble chibon